be able to be a part of this 100 years, it's been magical, really. Stay true, red and blue. Like one thing that our dad always told us was, we die for our club. So. Oranga ngā kau, he pikinga wairua. Tahirau tau, mātau o te Rotoiti o te raonga te whikiao, e tākoro whutiporo ana mo tēnei o ngā karapu. Me te mea huki ko wā tātou tūpuna, wā tātou mātua, kaumātua kuia e kua para te huarahi mā tātou. E tīmatahia i te tau kotei mano I warau rua te kaumātoru. I tākoro te tīma o Rotoiti I ngā tau ki mui tērā, engari ko tērā te tau tuatahi kia hono atu ki te Rotorua Sub-Union. Ko te nuinga o ngā kai tākoro I taua wā no konei, he kai mahi I te ngāhere, ngā mea pērā, he kai pāmu, he kai ako hoki etahi. Ko te painga o titai whakahua e eri ana ka miri au, kai reirei tahi tupuna me ki, ko rātou mā ko Rafferty Verco, ko Tom Gardner, ko Charlie Sargent, toko rima, toko ono o rātou, ko ngā mokapuna tuarua kei te takoro I tēnei rā. I grew up watching all of the players that are on the wall, on the photos on the walls, idolising them. Been here for a few years now, 150 games now. We do give each other a bit of banter. I know Te Rā gives it to us. Our other brother was supposed to be here, but he'd rather choose work over rugby, but he... Help him out! Te Rā's playing at halfback. I try to run a hole and he'll see me straight away and hopefully he'll get me. Most of the times I get it. I'm a bit slower now, but I get to the ball when he passes it. And Maniko, he's still coming through. Nice. But if we run that seam and then use the greedy... To have a couple of clubs celebrating their 100th centenary at the same time is pretty special. And when I heard about the fact that they were playing each other today, how can you not come? Yeah, it's a special day today. Obviously, both clubs celebrating 100 years. And really cool for our club to have a women's team in that celebration year and for Rotoiti as well. They're a small community, Rotoiti, but to be able to put out a women's team every year, big massive tribute to them. It's a massive occasion for us and it has been for the boys. We've had multiple things on all through the year, but today especially playing against the Mount will be awesome, and to have our women's team here with us playing. We actually haven't had that all season, and we don't get that because the women play on Sunday. Hokinga mahara, te kaumawhau I tīmata ki te tākoro whutiporo mo tēnei karapu. Rawe, ko tino whakapaukaha te komiti tō mātou hāpori, tō mātou hapu, kia whakanui katika. E ai te ki he momo pāhara kike tēnei karapu, mai I ngā rangatahi tainua ki ngā koeke me ngā pakeke, he whare tēnei hei hui tātou. Ko te tino pūtaki o te timatanga o tēnei karapu, ko te noho tahi hei whānau, tuatu I tērā kia uru atu ki roto I te whakataitai o te whutiporo. Mōhio whānui tia ko te whutiporo tētahi mea tino hikaka o tēnei iwi o te Rotoiti o ngā tipiki au. It's so exciting and that's why it means so much more to us. Every game really we put on the jersey. The players all have their tupuna that played for us, so it just brings an extra meaning, So hopefully do what we're doing now for all of our tamariki. Cherish them, nourish them, and hopefully, that's where it is. That's where it's at, is our tamariki.